Teninay, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'ny John toko 5. Ny nakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy ny nahasitrana ny ilay marary teo anilan'ny farihy Betesda ary ny teny navalin'ny Jiosy izay nanometsiny azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda misy felofana 5. Taony nandriny ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matily. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 70 taona. Raha nahita azy maro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, "Teo sitrana va ianao?" Ilay marary namaly azy hoe, "Tompoko, raha itsehina ny rano dia tsy mba misy olona andrombaka ahy eto amin'ity farihy ity, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako." Hoy Jesosy taminy, "Mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana." Ary niaraka tamin'izay dia nisitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa mandeha. Ary sabata izay andro izay. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, "Sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao." Fa raha lehilahy namaly azy hoe, "Ilay nahasitrana any nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana." Ary ireo nanontany azy hoe, "Iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana?" Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo ankianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, "Indro, efa sitrana ianao, aza manohita intsony, fandrao anjoanao izay ratsy noho ny teo." Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe, "Ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa." Nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy, tsy noho ny namalininy amin'ny sabata ihany, fa ny nilazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy, afa-tsy izay hitany ataon'ny iray, fa na inona no ataon'ny iray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Fa ny iray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe no ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Fa ny iray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanajan'ny iray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny iray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandray dia ho velona. Fa tahaka ny manana fiainana ho azy dia tahaka izany koa ny zanaka nomena hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao tsara dia ho avy amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy koa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanamelohana. Raha izao ihany dia tsy mahay manao na inona, araka izay reko no hitsarako, ary marina ny fitsarako, fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha izao no manambara ny tenako dia tsy marina ny fanambarako. Misy anankiray izay manambara ahy ary fantatro fa marina ny fanambarana izay ambarany ahy. Ianareo naniraka tany amin'ny John ary nanambara ny marina izy. Fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona, fa milaza izany zavatra izany aho mba ho voavonjy ianareo.
Izy dia jirony rehetra ka nazava ary nahafinaritra anareo ny nifalianareo vetivety tamin'ny fahazavana. Fa izaho kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona fa ny asa nomeny iray ahy ovitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny ray ny ray. Ary ny ray izay naniraka ahy izay no nanambara ahy. Dia mba renareo ny feony na hitanareo akory aza ny endriny ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izany irahina anareo. Dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Kanefa tsy mety manantona ahy ianareo anananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'olona aho, fa fantatra ianareo fa tsy misy fitiavana n'Andriamanitra ao am-ponareo. Izao dia avy amin'ny anaran'ny Raiko, nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anaran'ny tenany dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay mifampitady lazahoana no fino, nefa ny laza avy amin'ny Andriamanitra tokana kosa tsy hitadiavinareo. Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'ny iray. Misy ny mpepanganareo dia Mosesy izay itokianareo. Fa raha mba nino any Mosesy ianareo dia ino ahy, satria nanoratra ny laza ahy izy. L'Évangile selon Jean, chapitre 5. Jésus à Jérusalem, guérissant d'un malade à la piscine de Bethesda. Au nom de Jésus. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, et il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur dit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Accusation des Juifs et réponse de Jésus. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendent sa voix et en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi ce que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, Das Evangelium nach Johannes Kapitel 5. Im Namen Jesus. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen, in welchen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, die warteten, wann sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel fuhr herab zu seiner Zeit in den Teich und bewegte das Wasser. Welcher nun zuerst, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Seuche er behaftet war. Es war aber ein Mensch, der selbst 38 Jahre lang krank gelegen. Da Jesus ihn sah liegen und vernahm, dass er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Mensch, wenn das Wasser sich bewegt, aber mich in den Teich lasse, und wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und alsbald war der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber desselben Tages der Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Es ist heute Sabbat, es ziemt dir nicht, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war gewichen, da so viel Volks an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe zu, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete es den Juden. Es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesu und suchten ihn zu töten, dass er solches getan hatte am Sabbat. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bisher und ich wirke auch. Darum trachteten ihm die Juden vielmehr nach, dass sie ihn töteten, dass er nicht allein den Sabbat brach, sondern sagte auch: Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht für den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Vater aber hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten
auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welcher er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben, auf dass sie alle auf den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater hat das Leben in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. So ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr schicket zu Johannes, und er zeugte von der Wahrheit. Ich aber nehme nicht Zeugnis von Menschen, sondern solches sage ich, auf das ihr selig werdet. Er war ein brennend und scheinend Licht, ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Lichte. Ich aber habe ein größeres Zeugnis, denn das Johannes-Zeugnis, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt habe. Und der Vater, der mich gesandt hat, derselbe hat von mir gezeugt. Ihr habt nie weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, denn ihr glaubt ihm nicht, den er gesandt hat. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeuget. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmet mich nicht an. So ein anderer wird in seinen eigenen Namen kommen, der werdet ihr annehmen. Wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voreinander nehmet, und die Ehre, die von Gott allein ist, suchet ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, der Mose, auf welchen ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben.